Pinot anim saha lakep sosera kia hormu pen dilai rai komsai kiari deng kacingna. Dogmoka long ihom Honda Ionkar ahiring tang rakpen kacingkoi. Bithung reng thama constituency along APHLC atumpen kang dangamai kang nipon. Aprangsi biota kila rado anaphan gardom bajelo gardom non adaba biota long pen samyu jang terangpi non arju ikha biotang tomte. Dilai rai komsai ki atum biota kirip dona tengpen kedamtang aruni phai krip liarni Dilai police station parlo Dilai police checking along Dilai UC Ravigil AC C20 BN CRPF Bokajan Lapen UC Bol Jabir Singh Lapen Istabatum Chelangsi Kirika kurug duna siding ponlo. Laso kirika kuruga side claim bom hot ada por phai sir kia ba por melom Sukhanjan pen ke wang bom passenger Mijik Hemkonglong registration number AS09C 9521 along ta kirika kuruga siding ponlo. Lapeni si han ke thaba jarong along sabun hom cap anlong ponlo. Laso sabun hom along rakia hormu mati drugs 122.14 gram an long ponlo. Lapen la so drugs hitikula dalong ke tangka lakep anador duji pusirai komsai ke tumpen than pachini pon. La so drugs pen kaching nang chekabang pu anim saha artaning kaning koi rapli asar buramen kalitang maniklal saha agartala tripura sor pusi pang thekpon. La so drugs manja an ke ponja phansi ka bor I pusirai komsai ke tumpen pachini pon. Kaching nang chekabang pu pen rakia hormu rai komsai ke tum chepari deng kosi arona deng pen sai deng pon. TDP pen sarpin potiso karbilong reberta. Kedamtang aruni phai krip liarni Dogmoka police station parlo samtaro rong ang dentobar krong plialong ihum Honda Ionkar registration number AS01 1B5 463 ahiring tang rak pen kachingkoi. Laso karga tewara bangphu purno teron phuluni salabor teronarong lapen kache thabdun pritima lekthipi Dogmoka lurulang sosor pusipang thekpon. Langsukang thu mati selunia nat pen mithang hem Dogmoka kache dambom arnigang sampor phai trogra achitima pormalom kar keve kapachat pigajok towar krong pli divider aphan ahiring tangrak kapatong ajok banghinita ahiring tangrak areng hu sonang bonta apran ke dama bang avilang banghinia phanta Dogmoka hospital along selang ponlo. Langsukang thu mati selunia nat pen mithang hem Dogmoka kache dambom arnigang sampor phai trogra achitima pormalom kar keve kapachat pigajok towar krong pli divider aphan ahiring tangrak kapatong ajok banghinita ahiring tangrak areng hu sonang bonta apran ke dama bang avilang banghinia phanta Dogmoka hospital along selang ponlo. Lok Sabha kilik nang tibok ong rada tumta isi ratcharia song penchi osi ka prek ratcharia song long ka chingbe dun ching bom tanglo. La swalong EPHLC atumpenta do desang si pinpen rada tuma phan sik sidula puthak ki than ka pari ka cherok to ka mai ka paman ponalong kang danga maita dupon bomlo. Lasong si kedamtang aruni phai kre pliarni nijang karbianglong CM constituency bithung reng thama kuthu pi pathua klamalong sik sidula puthak cherok to ka mai kang nipon hot BJP pendoning ko ratro ka tum BJP penchi udungsi EPHLC asong along chepa ogdun thu Not mistake. Not padi nama. Sik sidula hip. FSC long hip. Sik sidula hip. Jaga tha chhe padi nama. Jaga tha pahai nama. FSC pahai nama. Not mistake. Pantang. Tribal unity pantang nama. Pantang. Tribal unity pantang nama. Pantang.
Labang so mayalong EPHL CMI Pu je ai kathar sar kiri rong phar ang tong inti vothalang so EPHL CMI Pu Bikrom Hanse lapen EPHL Sialong Klembang Pu bang phetung chetong do labang so long bithung reng thama constituency doning ko ratrok BJP pen EPHL sinang kidun kining arong do lapen Karbiang long pen Meghalaya aduya hoyalong raikom sai kia tuma phan kiton kelang phan pa donangji lapen Assam pen Meghalaya give and take policy along Karbiang long pen kuswarong si Meghalaya phan ki piloma KAC CM Dr. Tuliram Ronghang rada phan pachini dak nang ji busi APHL CMI Pu je ai kathar pen ning jepon APHL CMI meeting dolo la mass joining Don inkoi ratrok thom ke ratrok ma inkoi ratrok don inkoi ratrok BJP atum asike ong lo Congress indut lo ne another Congress abide lo BJP aise lo dake kapre ka party abide siapia samune tu leader amata BJP leader amata ning arong alam lo Pini lah kecil, kami sini di mana hantimu. Nelitungnya pulau je polis ada bipik naik Jepang tang nangi monit atum Allah atum nak kau moneli so ye det lo polis BO lo te haputa polis bang lo te apa rejing tu atum ni kan ye setelah kuali polis tum up to te der mat monit tum up to mat thibret lo te lage hinopi kalam poke di lasi itu lo polis ke hada ke binang ye ke la monit tum han ka pe up lo le dia fan ke claim nangi Polis yang jam nang boleh ada kita nangi kali. Ni tu ni kepudang, ni tu ni puke. Lapen ke polis itu orang ni pulau lapen hala non give and take. Alis ke jong hesita atu misi metang mata pulau bang. Chief Minister Jomsori et lo lagha India government pandu et lo pulau mati. Lasi hala so allo bolo so arong hei huima itu Meghalaya pan ke Laba piklang peminangi kupila tili do monit non Meghalaya lo do don koklo kamanghulo kopilo da ke klembo ada ka lo ta ka prekente long le pata ke pita da ke wahis no do si pi council ke pi ke la yo la la hui lam si tu lo la pen ke la ini hello ya se meti tu ke la pen long le pata ke sa sort pipidet ke la si long le pata bang piserak ni Jangan sorge council pergi biru ditigente. No, MLA Sintero masih puluh. Patah pipe dah kiki dah ke. Ili tu BJP tu masih pipe dah nomor satu. Non ikisum no. Mihak masih ikisum jeplang dah. Voter list dah long. Bu Assam lalu tu, Karbiang lalu tu, Sabenha Meghalaya lalu tu pulau. Lata Sintero MLA ke hai masih pulau. Hanjang Langso Sport Association atum cepater pipongsi, Karlitang Lokhom Sing Rongphar, Karlitang Sika Teronpi, Karlitang Kongching Timung, Lapen Kanam Hansi Piatuma Men Pensi, Great Hanjang Langso Interclub Football Championship, Surihinira Inkora Thoma Parman, Kedamtang Aruniphai, Great Player Nipen, Hanjang Langso Sport Association Pathok Lamalong, Kapathu Pangchengpon. Arnigang sang porpai hinira chitima pormilong HSAMI Pu Jiban Chandra Pathak Lapen Pratap Singh Rongphar tumari dengpen HSA alama ingthurpon Lasophi Karlitang Lokhom Singh Rongphar Karlitang Sika Teron Biatuma Phan Milur Kai Ponsi Chikimopon Pinya Biota Lansi Kangton Lo Kardom.